Godine 1960. u psihijatrijskoj bolnici u okrugu Abasija. Zbog nepažnje bolničkih čuvara, 243 pacijenta su uspela da pobegnu na ulicu. Da bi se odmah sprečile posljedice, ovaj problem je zahtevao hitno rešenje. Direktor bolnice je pozvao doktora Džamala, koji je poznavao pobegle pacijente, da pronađe način da ih vrati u bolnicu. Doktor je zamolio deo bolničkog osoblja da se postroji iza njega poput voza i izađe na ulicu uz zvuk lokomotive. I dogodilo se upravo ono što je doktor očekivao. Uspeo je da pokupi pacijente u voz i vrati ih u bolnicu. Međutim, pojavio se novi problem. Broj pobeglih pacijenata bio je 243, a nakon povratka u bolnicu je stiglo 612 ljudi. Sad, zapitajte se kakvu veličinu voza bismo danas imali.